Inselmulkom u nilqawkom fit-triq id-daħla ta' San Tumas, triq li jekk tibqa' miexi fiha fix-xemx, twaslek għall-bajja ta' San Tumas. Mhix veru, ma nemmix. Xiex, ma nemmix. Veru, nagħmellek bħalma kien jagħmel San Tumas, ma nemmix. Vojt, ejja l-bajja tlaqna. Ma saf nagħmlu dik. Ejja, ma 3, 1, 2. Aw. ċomba, tlaqt nomjen. Le, aħna hawnhekk ġejna fuq ix-xogħol. Jaħasra aħna ħankun qegħdin induru il-bajjiet għaliex ħatibda il-kompetizzjoni tal-isbaħ postijiet f'Lawn f'Malta u f'Għawdex. Ekku, sinjur, intom diġà nominajtu bosta bajjiet u postijiet u fil-fatt se ngħidulkom li huma n-nominazzjonijiet dawn huma. Bajja ta' San Tumas, iż-Żejtun. Arlabsi, is-Siġġiewi. Ladira tal-Mellieħa. Daħlet Witilajn. Delli Mara u l-Inħawi f'Marsa Xlokk. Il-bajja ta' Hondo ir-Rumien il-Qala Għawdex, Ramla l-Ħamra, ix-Xara Għawdex. Wit iż-Żurrieħ, il-Qrendi. Il-bajja ta' Spinola, San Ġiljan, San Pawl il-Baħar. Pretty Bay f'Birzebbuġa, Golden Bay il-Mellieħa, Riviera Bay l-Imġar, Ġnejna Bay l-Imġar. Pero fuq li ma kriterji nistgħu nibdew niġġudikaw il dal-bajjiet. L-aċċess għalija huwa wieħed mill-kriterji importanti li tkun hemm jew xi taraġ jew xi sellum għal ġol baħar jew għaliex le xi rampa anke għal dawk illi jużaw il-wheelchair. Parlo italiano. Yes, italiano. Per andare a nuotare da qualche parte, cosa è importante per lei? Per lei quando ha bisogno questo, every day, winter, summer, night, take up Bahar, because Bahar a lot saluta, e gratis. E quando, per esempio, noi, la gente, viviamo bene, mangiamo bene, i nostri... Biex tmur tom f'bajja hekk biex tajt din hija l-bajja, xi tkun trid li jkun fiha? Indafa u kwiet. Ħallhom hawn il-kwiet. Mela. U l-indafa anka grazzi għalik għax inti hemmhekk għandek l-extray port. Mela. Jiena nieħu l-astra kullimkien. Jien ma narmi xejn barra. Brava. Thank you. U grazzi. Thank you. Remove control? No, remove control. Remove control, sleep. E quando arriva cancer, questa sleep. X'inhu importanti meta tażlu l-post fejn ħammorru tomu, x'irid ikollu? Jkun nadif il-post. Viċina, x'viċinu. Kol baħarek jkun nadif. Baħar nadif. Palissa. Io ho paura di dire, che è successo? Io questo remove control, wake up. Capito? Like doctor for you, this is. No, non il doctor. E per questo bisogna tutti, quando io ragazzi sono... Biex post ikun fejt murtu ikun sabiħ, x'irid ikollu? Irrid ikun il-ġnejna x'ina u joġobni. Aw biss? Iva. Kemm ilek tiġi hawn? Snin kbar. Mumkien ma tlaħlaħt b'xi ilmieħu. Iva, ġiri konna nmorru ċ-ċirkewa. Ma mhux ġifieri. Imma x'għandu hawn speċjali? U St. Paul's Bay ukoll. X'għandu hawn speċjali? Joġobni wisq. Ħafna joġobni. Aw xi ġuvni ħelu hija. Ir-raġel tiegħi. Every day, winter, summer, I go qui e dico, Bahar, give me please saluto, grazie mille quando finish. Grazie ragazzi. Thank you very much, grazie. Il-kwalità tal-baħar hija waħda mill-iktar affarijiet importanti għax fl-aħħar mill-aħħar dan qed nitkellmu fuq postijiet fejn tmurtum. U anke madwar importanti li jkun hemm il-faċilitajiet kollha meħtieġa. Bħal ngħidu aħna toilets, bins, li jkun hemm l-indafa, il-kwiet. Sigurtà, kollox huwa importanti. L-importanti li jkun hemm tal-ġilati. Jiena ramel dejja. Issa jiena jġenninni. Fattaf x'inhu sabiħ ukoll li tażel xi bajja li l-madwar hekk ikun hemm affarijiet storiċi bħal dak it-torri. U insomma, apparti l-bajjiet li hemm nominati Malta u Għawdex, tista' tgħid li kważi kull post li għandna aħna fortunati biżżejjed li hu sabiħ biex tom. Barra li kemm jista' jkun in-nies iżommu l-indafa. Tajjeb u għalhekk tieħu pjaċir tmur fil-post. Imma l-iktar ħaġa li nieħu gost immur jiena għax fejn tmur ħassib xi jarba minn Miss Alright. Dik veru għalija parti milli tiġġudika, imma insomma. Isma' kif ħajfutaw?
Jekk intkom tixtuqu tivvutaw għal xi wieħed minn dawn il-lokkalitajiet jew l-postijiet tal-hawn, tidu tidħlu fuq dak il-link u segwu l-istruzzjonijiet u dejjem afsu like fuq il-paġna ta' Infrastructure Malta. Ekku, ħanaraw li tirbaħ l-isbaħ bajja.